Harusnya situ lagi nih. Kau pun mulai. Anta kado anu kau itu nusulit ya. Anu tak kado. Ngapain nak pesan lo, kan nak pesan lo kau pilih. Tumi kum sasa. Bo dambasuk ni jorang aku umte hake sak dari munggo kalek. Egorok. Ini Mikhumuk tamu. Mikhumuk teman Mikhumuk amat sami oh aku lo gak hake hayo deh kiting. Kisah panto. Siniya woi bahaya lo umte hake. Kisah. Sina lo kok ya terakhir tempat nih tempat sama sasa umnya kisah nih. Ini kan pernah sini kita Chaoi Sak kata batin saja. Ini mu? Hah? Sunando dari rumah. Kalau besar Sak Hamya Wngkha. Yang tujuan atau Buma Bai Bwska. Borok tini di borok pelaga. Tini bongni nogana permani jemi kumusalaman kore. Bongni multiple episodes of loose motions. Te bongni kebamani bagi najana permani. Angkai on examination bongni vitals to ठीक no. Hai ko no observation tongna bagi ang bongno tini borti kaya. Mana saya pe tam mah kabong bahor aku nak cek kanya nak ya. Apatot kun stable amte kun hukri kha admission khaimani pore jambong no saline rogo kha saline ri apatot tabu point stable patient haikono jehetu mushroom poisoning apuni bagai jambong no closely observe khana nang patient ko Sambor ke biang ni kau angkoro. Sana. yang ungkon lefunga facing ni. Ke korek busuk saya bah ke orang boting tu Bisa zap hakan. 18 years ni same ungkon gai. Bil mungkin tam kah? Bini munga khas. Debruma. Debruma. Alpere? Alpere bono admission khaimani pore. Bithi rog ni bagai bin babano ozagani pharmacy ni hoite ungko khaika. Alpere bini mom ni bini ungko mani bo same. Angti haino angti tong bono mami na salaika. Angke bin mano bo tui khaika. Angke bin mano bo admission khaika. Tapos terati bawa hai mata. Tapos terati apatot stable patient. Haikono closely observe khana nangnai je kuno time kuno phano mane complication ngai man Ami kum kai kuno sajaman ka mane bumi kum bum ro gabro abo to ta kon to bono kuno ko bono boni je saimya bono tu bo phaya kai wild mushroom khani no bono boza khata gab ni mung tam kha rinu da pan abni hospital mung kai Lefunga hospital